Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün inşallah Kufa'ga bargan ulu sahabalardan birisi El-İmam Selmanul Farisi radıyallahu anhum. Selmanul Farisi özünün aslı tuğulgan jeri bu Furslardan bolup Perslerden. Adan giyin şunday bir kolga düşüp kulçulukka bolup oturup oşentip akırı Madinaga jetken. Anan giyin imanга gelgen. Murda bul kişi oşol Majusi dininde başkaça aytkanda otko sıyıngandardın dinini tarkatkan atası çoğun alım şunday kişi bolgan. Biro Allah Taala'nın kolunda hidayet eken en ulu sahabalardan birisine aylandı. Selman el-Farisi radıyallahu anhu huwa min meşahirus sahaba. Belgülü ulu sahabalardan birisi. Ellezî varada fi hikmetihi ve fadlihi âthârun adîdetun yudîkul mekânu an bastiha ve naktasiru minha. Bu kişinin hikmaları, faziletleri boyunca eserler ötürü köp kelgen. Biroq imanın bardığın bul jerde aytyp oturuga mümkünçülük jok. Gebirlerine toktalabız. İmam İbn Hajar al-Asqalani rahmetullahi aleyhi özünün öte jakşı kitap. Başkaça aytkanda murda talibil ilimlerden, ilim talap kılgandardın üyünde boluş gerek deydiler ko bir kitap derdi. Bu kişi her bir Müslümanın üyünde tura turan kitap. El-İsabatu fi temiz sahaba degen kitap. Bu kitap Arapça yazılıngan, biroq her bir Müslüman okuy turgan kitapta sebebi bütünдөй Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabaların ömür bayanları yazılgan. Sahabaların ömür bayanın bilü, alardın jaşoozun taanuu, amaldарын bilü, kança yıl jaşagan, andan kimdir hadis ukkan, kimdir hadis riwayat kılgan, kaysıl jerde ölgön, kaysıl jerge gömülgön, şulardı bilü bizim dinimizin bir bölügü olup kaldı. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dinin bizge jetkizgen, yoksa İslam'dı bizge jetkizgen şu sahabalar. Peygamberimizga okşoşa albaşыбыз mümkün da. Sebebi Allah Taala tarafından tandalgan ulu insan. Murdagı jana kийинки günöler keşirilgen taza başkaça adamlar. Biroq sahabalar biz değil adamlar. Biz değil adamlar bolgonu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den zamanında gelip Peygamberimizga hizmet kılıp Peygamberimizin duasını alıp ilimini alıp oşol ilim menenle bağlangan insanlar. Biroq biz değil insanlar. Demek sahabalardan ömür bayanın bilü, alardın amaldарын bilü, alardın takvalığın bilü biz üçün jakşı үлgülü sabak bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini oku Peygamberimizde bololu dese kıyın eken da. Kıyın. Peygamberimizin amaldары, Peygamberimizin takvalığı, anın adep, ahlakı çoğun sabak. Biroq sahabalar biz değil adamlar da. Alarday bol olmasak dağı sahabalardan jaşoosuna özümüzün jaşoobuzdu okuşatышыбыз керек. Sebebi alar Peygamberimizin dinine, Peygamberimizin İslamına iman keltirip ele takva bolgon insanlar. Başkaça aytkanda Peygamberimizin görgüzgön jolun düz karmaganдар ele. Kede bir jaka diyetaga barıp kalasaňar go, diyeta arıktaş üçin ha. Anan saga diyetolog aytat da bunu jebe, Bunun kişine bas, mınça basışın gerek de aytılat da. Anan uygo gelgenden ki mantını görgöndө, aşты görgöndө diyetolog çımırap barıp süreti jok bolup ketет da. Anan keyin jep alabыз da, anan keyin arıkтай alбай kıynalıp jüre berебиз. Egerde bir adam diyetologdun aytkanın tak atkarsa, vakti menen tamagын jese, suusun içse, bassa, sonun bolup adamdın özünün janagı talap kılıngan formaga gelet da. Bizdin kemçildigimiz emne aytkan söz ukpayбыз da. Jana Pazıl Qarı'nın bir jakşı sözü var ele da. Özbekistanda ötüp ketken çoğun alımdın ha. Amalsızlığım kurusun deydi da. Amal kılbayбыз da.
Sahabalar Peygamberimizin aytkанды бүтүндөй амал кылгандар. Ошон үчүн алардын эле даражасы башкачараак болуп калды. Бирок кандай болгон учурда дагы ошол сахабалардын өмүр баянын окусак, Хаяту сахаба деп кичине гана жазылган Хаят сахаба. Сахабалардын кичине өмүр баяндар. А бул Исаба бүтүндөй сахабалардын өмүр баяны жазылган да. Ошол Ал-Исаба китебинде имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани эмне дейт? أخرج له البخاري 4 أحاديث ومسلم 3 أحاديث. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Salman el-Farisi'den 4 hadis sözün Sahih Bukhari'nde rivayet kıldır. Muslim 3 hadis rivayet kıldır. Bilesiniz ya daim aytıp geliyoruz. Sahabalar olsun kim olsun. Bukhari, Muslim kança hadisin rivayet kılgan dep aytıp koyuyor. Sebebi Sahih Bukhari menen Muslim bizge mындай bir sahihtin simvolu bolup kaldı da. Peygamberimizin sahabaları kança hadis rivayet kılgan bilip koyuyoruz da. Demek oşol jerdegi sahabalardın hadisleri sahih ekenliginde gümön jok degenge. Bul jerde İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Salman el-Farisi'den 4 hadis rivayet kılıptır. İmam Muslim 3. Suro. Emnege az. Emnege az. Emnege İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şunça İslam'a hizmet kılan Peygamberimizin janında жүрген Salman el-Farisi'den 4 ele hadis. İmam Muslim 3 ele hadis. Кейбір сахабалар hadis rivayet kılgandan özün karmaşkan, amal kılgan. İmam Bukhari'nin Abu Bakr radıyallahu anhu, Umar, Osman'ın hadislerini karasan az ele. Amal kılgan alarçı. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılı menen gövrek alektengen. Oşoğa tangalbaş gerek. Nege mınça az? Sebebi alar hadisti jaşosu menen görgözün. Degen ömür bayanını okusanız hadiske kanday amal kılganı bilesiz. Rivayet kılı başka mesele. Hadiske amal kılı başka mesele. Oşon üçün rivayet kılgan hadislerdi görüp ele mınандай emes. Alardın ömür bayanın anan Kufaga gelgen sahabalardın amaldарын karabana maskap tüzülgönde otpayız mı? Alardın amalında iştin bardı. Bizim Hanefi maskapçı sahabalardın amalına tüzülgön. Rivayetin emes. Mümkün rivayeti bardı bırak öncesi amalına. Sebebi hadis rivayet kılganda sahabalar özün tartkan. Emni sebepten tartkan? Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe aleyye mutaamiden felyetebevva makadahu minen nar. Kim menin atman jalan hadis rivayet kılmasa tozoktan jayın dayındayıversin degenden korkkan koy. Peygamberin sözün kişine başkaçarak kılıp albayın. Menden keyin rivayet kılıp ketip. Öz amal kılganda keşke amal kılıvergen anı tabiinler görgen. Kanday amal kılgandığın Peygamberimiz mezginde kanday namaz okugan, kanday oroza karmagan amalında görgözgen. Bize Hanefi mazhabının artıkçılığı köp jol aytып atабыз. Sahabalardı görüp, sahabalardın amalına karap durup negizdelgen mazhab. Artıkçılık ha? Salman Abu Abdillah el-Farisi. Atı Salman eken Abu Abdillah. Balasının atı Abdullah eken, şu Abdullah'ın atası deyitken el-Farisi Perslerden bolgan. Yuqalu lehu Salman ibn İslam. İslamga gelgendeyin Salman el-Farisi deveyi Salman ibn İslam dep dağılgan dedi. Geykler aytat İslam atasının atı dedi. Salman ibnül İslam dese yok dedi. Kitaplarda karap tursanız Salman ibnül İslam dep yazılgan kitaplarda ibn degen sözge alif koşulgan. Alif. İbn'de alif var. Bizde şunda erece var. Eki attın ortasında balası degen ibn'de yazılganda toçuna şunun balasından bola turgan bolsa alif düşöt. Mesela için sizin atınız Manas. Atanızın atı kim? Manas İbn Said dedi de İbn'de alif yazılmaydı. Sebep Manas toçuna Said'in balası. Onun alif yazılmaydı. Eğer de çoğun atasına nispet kılınıp turgan bolsa, geyde oşunday dep aytılıp kalat da, çoğun atasının balası dep aytılıp kalan aballar oşunda alif koyuladi. Ayırması oşo. Emi oşo kitaplarda qarsanız Salman ibnül İslam degende alif koşup koygan. Demek İslam toçun atası emas. Bolgon İslamga kelgenden keyin gana aytılgan boluşum. Oşon üçün İsa ibn Maryam degende İsa ibnül Maryam. İsa aleyhissalamın atası yok da. Allah Taala atası yok jaratkan. Oşon üçün İbn'ge Maryam'ın balası degenge İbn'ge alif koşulgan. Arap dilindeki artıkçılık ha. Subhanallah. Oşogo Salmanu
İbnül İslam degenge alif qo'shilgandiqdan bunun atasının adı Salman İslam emas, balki Farisiydan keyin İslamga kelgenden o'sha deb aytilgan. Gevrke Salmanul Hayr, yaxshilik Salman yaxshi degandagi atlari bor ekan. Asluhu min Rama Hurmuz. Rama Hurmuz. Negizi Rama Hurmuzda. Rama Hurmuz degan yer bo'lgan. Aslı şol jaktan ekan. Oşoga mustalah hadisindagi, mustalah hadis degan hadis ilmin үйрөнө turgan ilim. Usulul hadisni eng birinchi bo'lib kitobga yozgan Qadi Ar-Rama Hurmuzi degan bo'lgan. Shu bir yerdan. Al-Fasil bayna ar-rawi wal-wa'i degan kitob yozgan. Eng birinchi mustalah hadis bo'yicha yozilgan kitob. Oşo yerdeş. Asluhu min Rama Hurmuz. Ve qila min Asbahan. Asbahan'dan deb aytilat bu İran'dagi yerden bir atı. Ve kana qad sami'a bi anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yubhathu. O majusi bolup жүргөн mezgilinde uqqan bir mezgilde paygambar geleyet degan sıfatlar bilinген o illerдің arasında жүрген Yahudiler bilgen, Nasraniler bilgen. Mınday paygambar gelgenden keyin başibe koşkan. Peygamberimizin gelişini bilgen. Nasraniler de bilgen, Yahudiler de bilgen. Biroq hiç kim ağa iman keltirgenmez. Arkan hiç gelmez. Qad sami'a bi anna an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem sayubhathu fa kharaja fi talab zalik. Oşonu izlep çıkkan dedi. Fa usira. Andan keyin bir yerge kolga tushib qolgan. Wa bi'a bil Madina. Ana Madina satib ishgandan qarma olibdi. Fashtaghala bir-riq. Kul bolup mezgilge çeyin жүрген. Hatta kana awwal mashahidihi al-Handaq. Oşol Handaq katışkanга çeyine ve şahide baqiyatul mashahid. Peygamberimizin bir qancha soğuşlarına katışkan. Ve futuhul Irak. Irak'tın açılışına da katışkan. Oşun için bu Irak'a varıp kalgan da. Kufaga barıp kalganın sebebi de oşondan ha. Uliyel Madain. Madain'de betkönde aytık. Huzayfat ibn Yaman Madain'ge vali olğanга bul da keyin vali olğan. Bar atı menen testes barıp turgan dedik ko Madina. Kufaga. İmam İbn Abdülbar degen çoğ Maliki mazhabda çoğ alim var. Temhid vel istizkar degen kitaplar var. Hanafi mazhabda emas, Maliki mazhabda biroq bütündö İslam alam bu kişinin kitabından faydalanadi. İki kitabı tegmende var. En kımbat kitapları. Bas 18-20 tomduk Başşaravat degen çoğ alim çıkargan. Al kitap bol bolsa adam bir kolun jokta öyle olasın. Maliki mazhabda. Biroq hadiske bergen şarh çeşmeler Muvatta'nı İmam Malik'in Muvattasını şartlagan. Öte son balu kitap. Oşo İbn Abdülbar emne söyledi bunu alimler aytkanda atlı kişini esingerde kalat ошол nese. Bilip koş gerek. Kim kanday adam bu sözü aytıp atdı. Şon üçün alimlarga kelgende maskabı kanday baluluğu boyunca da kişini aytıp koyabız ha. İmam İbn Abdülbar yuqalu innehu şehide Badran. Salman Farisi Bedir soğuşuna da katışkan. Bedir soğuşuna katışkanlarının kadri İslam'da jogorу bolgan. Kufaga kança Bedir soğuşuna katışkanlar bargan? 70 Bedriler Kufaga bargan. Elestetiңiz sahabalardan en imanı beken paygambarız işengen 70 sahaba Bedir soğuşuna katışkan Kufaga bargan. Kufa'nın kadrını götürülgeni qarağız ha. Ve kana aliman zahiden. Salman Farisi hakikatte alim bolgan, zahid bayağı dünyanın yüreğine girizbegen adam. Kevkire zahid dese dünyanı tarştap kor bolup yaşawan aytadi. Jok. Zuhd degen nerse terkü dünyanı taşto kolunda işletiyor. Yüreğine girizbeysin. Abu Bakr, Umarlar zahid bolgan, biroq akçası bolgan, Kudaydın jolunda mınдай getdi. Zuhud degen nerse temselep jırtı tapışkan giyip kalıp emas. Zuhud degen nerse baylıkты жүрөккө киргизбеш керек. Кудай жолун иштетиш керек. Ta акчаны таап туруп. Демек, акчасы барларга мындай бир лайфхак дейби? Мотивация. Акча колдобуш керек. Жүрөккө кирсе ал чыкпайт. Ооруйсуң. Кээ бир Кыргызстандагы бай адамдар бар. Бактажым бар да менде сон сөз сүйлөйт. Кессең кан чыкпайт дейт. Чыкпайт. Байлары бар, чыкпайт.
Эми өлгөндө ошолордун баарын өзүнө алып кете албайт. Демек, акча сенин акыретиң үчүн, сен үчүн кызмат кылышы керек. Мен саада ли нефсиhi dedi. Kim biri жардам берсе, өзүнө жардам берип берсе, кыяматын куруп атат. Бул киши эмне? Ва кана алиман ва захидан. Humayd ibn Hilal деген bir чоң алым айтат. Ухия бейна Салман ва Аби Дарда. Абу Дарда радиаллаху анху бар го, Шамга барып даватчы болуп кеткен, Шамга кеткен. Башкача айтканда, азыркы Сирияга кеткен, Димашкка кеткен. Ошол киши менен Salman Farisi эмне болгон экен? Достошкон экен. Пайгамбарыбыз мухажирлар менен ансарларды достоштурган го. Абу Дарда Меккадан барган, Салман Мединада. Экөөнү достоштурган. Бир тууган кылган. Пайгамбарыбыздын бир тактикасы, өтө сонун тактика. Себеби эмне десе, Курайштер бияктан немелер, мухажирлер барган, эч нерсеси жок, ага бирөө жардам бериш керек, тууган кылып койгон, бири-бирин колдогон. Көтөрүлүп кетишкен ошо. Фасакана Абу Дарда аш-Шам. Абу Дарда радиаллаху анху Шамда жашап калган. Ошага дават кылып барып, ва сакана Салманул Куфа. Салман Фариси Куфада жашаган. Вот бизге керектүү жери ушул. Салман Фариси Куфада илим таркаткан. Кана алиман да илимдүү болчу dedi. Демек, Куфада бекер жаткан эмес, илим таркаткан. Пайгамбарыбыздын илими Салман аркылуу Куфага жеткен. Ökö bir tuğan boldu. Peygamber bir tuğan kıldı. İmam Abu Darda radıyallahu anhu Şam'dayken, Dimaşk'ta. Salman-ı Farisi Kufa'da. Ve ketebe Abu Darda ileyhi. Abu Darda radıyallahu anhu Salman-ı Farisi'ye kaç yazdır. Ökö bir tuğan da. Selamun aleykum. Allah Teala'nın sana salamı berekesi olsun. Amma ba'd. Araplarda şunday söz var. Amma ba'd bir söz aytıp durup, anan amma ba'dan giyin deyip duran oyun aytıp başlayıp. فَإِنَّ اللّٰهَ رَزَقَنِي بَعْدَكَ مَالًا وَوَلَدًا. Sebebi Abu Darda muhacir bol Madinaga bargan mezgilde hiç nesesi yok başıda. Anı Salman Farisi karmap, aga jardam berip, korgop, kolundan gelişince bakkan. Anan keyin o Şamga bargandan keyin bayagı jakşılıkты unutpay, anan Salman Farisi'ge Abu Darda kat жазды да. Allah'tan salamı olsun sağa. Fe innallaha razaqani ba'daka. Sen jardam bergenden keyin Allah Taala maga rızkımды keng kıldı. Malen ve veladan. Akçalı oldum, bala çakalı oldum. Senden keyin deydi ba'daka. Bir mezgilde Salman Farisi'nin kolunu qarap, jardam sırap жүргөн dedi. وكتب أبو الدرداء إليه كتب ونزلت الأرض المقدسة. Mukaddese degen nerse Ardu Şam, Ardun Mukaddese. Şam jergesi berekeli jer. Paygambarlar baskan, paygambarlar törölgön en berekeli jer. Oşon üçün Yahudlar oşol jerde algısı kelip atat. Alardın kitabında da oşol jerler berekeli jer ekenligin bilet. Ötkönde bir süretli görüp kaldım. Bir Yahudinin formasında, mol yerinde İsrail dep жазып, tuguna kartan sızıp koygan. Azırkı yaşap atkan İsrail'in kartası emez. Başka karta. Alkanday kartası bundan çoğun bolgon Veliki İsrail, en ulu İsrail dep Egipet bilen koşulup kılıngan karta. Elestetiniz azı misal üçün Kırgızstan davatıp durup ele военный жал немелерибизге Казакстан менен мындайынан Ташкент менен кошуп сүрөттөрүп алганбыз. Келечекте ушерди алабыз дегенде. Yahudilerdin жаман пикири ошо. Ушул жерде ашки себеби ал жер Ардул Мукаддаса. Ал жерде Бейтул Макдис, Акса мечити бар. Койчу бүтүндөй ислами тарых ошол жерде. İslamga чейинки тарых. İslam degende пайгамбарыбызга чейинки İbrahim пайгамбарыбыз бардык тарых ошол жерде. Анан Abu Darda сыймыктанып ne ушул берекелүү жерде жашап атам деп кат жазыптыр. Fakataba ileyhi Salmanu. Sabактын башында айттык го, алымдардын, сахабалардын өмүр баянын, алардын амалын дагы өзүбүзгө
singirişimiz gerek. Kufada yaşaptır, kanday takva, kanday alim eken. Fakataba ileyhi Salman. Salman-ı Farisi Kara Abu Darda kaç yazıptır. Assalamu aleykum ve aleykümselam'dan i'lem. Ey Abu Darda bilgin ennel hayra leyse bi kesretil mal vel velad. Yaxşılık bul maldığın, akçanın köptügünde emas deyiptir. Aytdı senden keyin balam köpeydi, malım köpeydi. Al degende Abu Darda şunu bilbeybi. Oşo menen sıymıktan ota balası köpeygönüne je akçasyny köpeygönüne söz yok. Bir mezgilde jardam bergen elek mına azır men da kişine butuma turdum degenle maksatda. Adamlarga toramet düşünüp gelbesin. Abu Darda dele akçany jakşı görgөн eken kara sүйünüp ota. Yok. Bir mezgilde sen mağa jardam berdin, az Allah Taala men rızkımda gen kılıp balalı olup mal çal mende dele bolup kaldı. Şugo sağa rahmat dep atkandag mezgil. Bir oşentse de Salman-ı Farisi aga nasihat kıldı. Çeve ad-dinu nasiha, din degen nasihat daim bir-birini eskertip turuş gerek. Bilsedir eskertip tursa eskertip momunlarga paydası yer. Ne dedi? Sen bilgin jakşılık maldın köpçülügünde je baldardın köptügünde emas. Walakinnel hayra an yu'zama hilmak. Senin yumşaktığın ulu bolgonda deydi. Ve yenfa'a bi ilmek. Senin ilimin paydalı bolgonda. Ve innel arda la ta'malu li ahadin. Bu yer bardık adamlara hizmet kılıp ömür boyu yerde kalıp ketpesin. İ'mal ke enneke tara. Sen yaşoğunda Allah Taala'nı görgöndöy ihsan kılıp ibadat kılgın. Ve udda nefseke minel mauta dedi. Dep kaç yazıyordur. Hem oşonu kiçine şartta perez bul biz için savak boluşu gerek. Asarul mansub ila Salman-ı Farisi. Şu Salman-ı Farisi jönünde aytılgan dese bunu Siyar-ı Alam Nubala kitabında İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi şu katты rivayet kılat 1. tom 548'i akırına çeyin. Hem uşul asar Salman-ı Farisi'deki mansub bolgan. Yahmilu ma'anin terbaviyye amika. Bul şul katta Salman-ı Farisi bir tereň bir terbiyalık savakty berdi. Men oşonu şartta bereyim. Kavluhu i'lem ennel hayra leyse bi kesretil mali vel velad. Bilgin jakşılık maldın, akçanın köptügünde emas degendigi ay anna hakikatel hayri la tuqas bi kesretil mal awul velad. Çınığı jakşılıktın hakikati baldarın köptügü menen akçanın köptügü menen eseptelinbeyt deydi. Fehâzihi umurun dunyaviyyetun. Bul nerseler maldın köp bolsa, akçanın köp bolsa dünyölük bolup öte turgan nerseler. Kat takunu ni'meten şu sağa bir nemat katarı berilgen boluşu mümkün. Söw akçanın köp bolgonu, baldarın köp bolgondugu bir nemat katarı berilgen boluşu mümkün. Ve kat takunu fitneten. Mümkün sağa fitne olup dağı malın akçan köp boluşu mümkün. Adamlarga akçası köpöygöndө köp başlayt. Akçası köpöygöndө buzulat. Baldары köpöygöndө azыр эми baldардын köpçülügü menen köptür adamlar sıymıktanbay kaldı. İlgeri balasının köpü menen sıymıktangan adamlar. Nege dese kokusu uruş bolup kete turan 15 balası arkasında turat da. Bir nese bolup ketse 15 balası 20 balası kılıç karmap turat. Oşo menen sıymıktangan ilgeri. Oşonu ayttat senin baldarыңдын köp boluşu, же акчаңдын köp boluşu bir nemat da boluşu mümkün. Birok sağa fitne da boluşu mümkün. ولا تدل وحدها على صلاح الإنسان أو سعادته. Şunun özünle bolup kalısı, malın köp, akçan köp bolup kalısı, insanın jakşı ekendigine, baktılуу ekendigine dallat kılbayt deydi. Kebirk adamlar var, akçası köp, bira baktılılık yok. Kebirklerin akçası köp, densoluğu yok. Demek, baktılуулuk akçanın köptügü menen, je bolsa baldarın köptügü menen eseptelinbeyt. Walakinnel hayra an ya'zuma hilmuk. Ay anna min a'zami hisalil hayri fil insan. Men sağa çeşmelep bereyin det, en ulu kulk münöz adep ahlak da jakşılıktın adamdağı. Si'atul hilm, adamdın yumşak bolgondugu. Kors bolup birölerge jek görüngöndügünde emas deydi. Ve kezmul gayz, açuğun gelgen açuğun karma alganın oşol senin yumşaktığın ululuğu deydi. Ve dabtun nefse indel gadab, katı açuğun gelip şu çağıya turgan mezgilde özün karmap turgan mına oşol senin yumşaktığın,
Şu Abu Darda aytkan nasihat ошол. Азыр бизде көрүп атасыңар. Жол талашып деле анан жол көчөдө зон койгон эркектер мушташып атат. Оят. Sen ошол жолдон мушташып атасың, ар бир машинеде бир аял бар, бир бала бар, бир жаш бала, бир орто муун бар. Ошолорго берип аткан сабагың. Сен канчалык тарбияң бар, канчалык даражада элдерге сабак бересиң, сенин аркаңан кимдер тарбия алат, сен кимсиң? Сахнага чыгып алып, сахна десең дагы сахна бир мындай сонун жерде, мындай бир жолдун ортосунда да. Көп көрүп атабыз азыр ушу. Кичине неме болуп жол бербей коесуң, же мындай эртерээк чыгып аласың, же бир нерсе болуп калсаң чыгып мушташа калат. Жаш балдарда чоң зон койгон эркектер. Демек, сен кыйындыгың, жумшактык, улуулугуң эмнеде экен? Ачууң келгенде өзүң кармай билгениң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Ачуулук бул шайтандан. Дароо дараталган ушун кетет дейт. Шайтан ошол биздин артыбызга от жагат да. Ва ай янфа'ака илмук. Сенин илмиң сага пайдалуу болсун деген эмне деди? Ай анна дуния ла таthbutu ala halin. Билгин бул дүйнө ушул бойдон эле турбайт. Ва ла тадуму ли ахадин. Бир адамга дайымында кызматта кылбайт. Фахия дарун заилатун. Бул жер, бул дүйнө кете турган нерсе. Ла ябқа фиха ахадун ala вajhil ард. Бул жердин бетинде эч ким калбайт. Демек, бул жер сага илмиң дегенге ылдый түшүп кетиптир мына. Ан янфа'ака илмук дегенде ай аннал илма нафи'у хува ма yazharu atharuhu fi suluki wal amal. Илим деген ушундай, сен ошол алган илимиң, тарбияң сага пайда бере турган болсун дейт. Аннал илма нафи, пайдалуу илим ушундай дейт. Хува ма yazharu atharuhu fi suluk. Сен кулк мүнөзүңдө ошол илимиңдин асары белгиси көрүнөт дейт. Сен канчалык илимдүү экениңди. Азыр көрүп атабыз да. Жалаң эле бири-бирин шыбамай, бири-бири жамандамай, аркасынан сүйлөмөй, кагазга ороп атып бетиңе тепмей, ойлоп атат кагазга ороп атам деп. Нагы эле бетиңе тепет. Бетиңе түкүрүп атат. Сенин илимиң, сенин кулк мүнөзүңдө көрүнүшү керек. Ма yazharu atharuhu fi suluki wal amal. Амалыңда, адеп ахлагыңда сенин илимиң көрүнүш керек. Fa yuslihu sahibuhu. Ошол өзүнүн, ошол адамды сенин илимиң тарбиялаш керек. Илим адамды тарбиялаш керек. Сенин илимиң сени тарбиялабай атса, демек сенин илимиң илмун нафи эмес, пайда бере турган илим эмес. Анда илим шайтанда деле бар. Яхдихи илал хайр. Ошол илим сени жакшылыкка башташ керек. Сенин илимиң сени жамандыктан тосуш керек. Сенин илимиң жакшылыкка алып барыш керек. Сага туура жолду көргөзүш керек. Ошо анда сенин илимиң жакшы жолду көргөзө албаса, ал илим пайдалуу илим эмес. Ла мужарраду ма'луматин ла самарата лаха. Жөн эле бир маалымат болбосо сенин илимиң эч кандай бир пайдасы жок. Имам Salman el-Farisi ne dedi? En yenfa'uka ilmuk. Senin ilmin sana payda versin dedi. Gevir ki ilim varken bizge payda vermegen. Kudayım şunu saklasın. Ve innel arda ta'malu li ahadin. Ay enne dünya la tethbutu ala halin. Dünya bir avaldale turbaydı. Bir adamga dağı ençilenip de verilgen emez. Fahiye darun zaila. Bu dar, yer, dünya keti üçün nerse. La yabqa fiha ahadun ala wajhil ard. Bul dünyanın betinde tüölüktü, eçim kalmadı, getesin. Demek gete turgan bolgondan keyin bar şu жериңe dayandan neyse bul dünyada. I'lam ke enneke tara. Amal kılgın, Allah Teala'nı görüp turganday amal kılgın dedi. Ay, ihlis amalaka lillahi ta'ala ma'a devamil muraqaba. Daim Allah Teala meni karap turgat degендей kılıp amal kılgın, ihlas menen Kudaydan korkup amal kılgın dedi. Keenneke tuşahiduhu. Allah Teala'nı görüp turgan bolsaң ne ibadet kılabız? Oşonda ibadet kılgın. Ve huve ma'nal ihsan. Peygamberimizin el ihsanu en ta'budallaha
keenneke tarahu fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak degan hadis var ga. İhsan emne dese Allah Taala'nı görüp turganda ibadat kılgın, sen anı görbeseň de Allah seni görüp turat. Sen meni görbeýtem de öyle aram işlerdi kılıverbe. Tekeverlik kılıverbe. Sen görbeseň de Allah Taala seni görüp turat. Muna uşul ihsan. Oşoga i'mal keenneke tara. İbadatında Allah Taala'nı görgende ibadat kılın dedi. Ve udda nefseke minel mevta. Ay istahdir qurbal mevti ve zevalid dünya. Sen daima mağa ölüm jakyn, mağa gelet, bul dünýä getet, men wagtyly öle turam, kaçan getem bilbeýim. İmanımızın alsızlığından ölümdü göbestebegендikten tüölüktü yaşaganday amal kılabız. Jok. Salman Farisi ne diýet? Sen ölüm öte jakyn degende yaşa deydi. Hazır gelip kaçı mümkün, birazdan gelişi mümkün. Eger biz şunu yaşasak yaşabız kanday bolat? Fa inna zalika yahmilu alal ciddi fil amal. Eger uşintip ölüm hazır gelip kaçı mümkün, bir saattan gelişi mümkün, jakynda gelişi mümkün dese, adam amalında ihlas bilen, oluttuluk bilen amal kılıp atadi. Namazını oluttu okuyt, biröge süýlese göňülini orutbayt, akçany albasaň çöntöňe gymtybaýsyn, bäribir erteň jogap berem. Az erteň ölüp kalsam ne bolam? Wa tarkul gafla. Bitip oýnap, jırgap, gülüp jürerbesine gaflatga düşbeýsin sebebi koy ölüm jakyn maga. Men her bir nesemdi Allah'a daýarlanıp ötköreýin desin. Wal isti'dad lil ahireh. Ahiretke daýarlanyp dedi. Salman Farisi'din Abu Dardaga yazgan katı. Bir katında uşunça ilim jatat. Kufada jaşap aljadagi elde kan tarbiyalady ol. Bir kiçineke katda uşunça ilim. Hem uşo Kufa elin kanday tarbiyalady ol. An janda jürgen tabiinler kanday ilim aldanlar. Bir kat uşunçalyk. Demek Kufa eli takvalykda da ilimde de jogorу bolgan. Sebebi uşul Salman Farisiler bir katı menen Abu Dardaga kança sabak berip atsa, o şerde jaşap atıp Kufa eline kanday sabak bergen. Kana Salmanul Farisi huwa sahibul fikrat Khandaq fi tilkal gazwatash shahira bi ismil Khandaq wal Ahzab. Ötkönde aytkan nememiz. Şu Salman Farisidiki. Janaby Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'e pikir berip Medinany aylandırıp Khandaq kılıp neme or gazgan mezgil. Kharajatil yahud tuharridu Qurayshan ala gazw Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşol Yahudiler daro nemeler menen süýleşip, alarda azgırıp Qurayşty epdep Muhammad'ı jok kılaylı dep soğuştu başlaganda Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar toptop bu ýaktan Yahudlar koşulup atat. Diýaktan Qurayş gelip atat. Az bul jerde bir kança kabileler Yahudilerge Qurayşke koşulup epdep Madinany basyp Paýgambarymyzdy öldürýüz dep atkan mezgil. Ha? Thumma zahabu ila Ghatafan. Madinadagy bir şahar. Fada'awhum. Allah çakır bizi koşullar dedi Yahudiler. Wa fa'alu zalika ma baqiyat qabail Arab. Başka Araplar da çakılgan. Hep de Muhammed'i öldürüyorlar. Fastajaba minhum ba'duhum. Gevik Araplar şu Yahudiler'e koşulgan. Fa kharajat Qurayşun fi 4000 muqatil. 4000 salgılaşıcı joker menen Qurayş çıktı Mekke'den. Yahudiler bir yaktada Arapları çakır odat. Tabi'ahum Banu Süleym. Araplardan Banu Süleym Yahudilere koşulup gitti. Banu Asad Yahudilere koşuldu. Fazara koşuldu. Eşşa Qom koşuldu. Banu Marra bardığı koşuldu. Ghatafan bardığı bir yıl durup 10.000 asker toplandı Peygamberimizden jana sahabalarga Madina'ya karşı. Facama'a Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ashabahu sahabalar çoğultup uqtunlar da onança kafirler bardığı bir muştumda tüýülüp atadı musulmanlara karşı. Kanday kılabız? Gede taňgalasın da bunantip gede kafirler dire birikkende az biz musulmanlar birik albayız da. Allah'tan dinin jetkizүүgө musulmanlar birigip bir jakadan baş bir jengden kol çygara alбай kalıp oturdu. Kafirçilik kıla alбай kalabız gede. Fi Gadir Yahud
Beni Qurayzan janında çoğulup ne kılabız? Kantip bu kafirlarga cevap berебиз aytkanda fa ashara alayhim Salman al-Farisi bi hafr al-Khandaq. Khandaq'ты kazуunu Salman al-Farisi pikir bergen. Vulkan atılgan ötkönde de ayttık. Vulkan atılgandağı Madinanı Allah Taala'nın kudretini qarаңыз. Vulkan atılganda lava Madinanı mitip tegereni vakkan. Madinanı basıp ketken emas. Tegereni bunday agıp barıp bunday oturup kalgan. Mol жактан at emes adam basıp ötüre albaysın. Lavadan çıkan taşlar bunday olup kadimgidey adam basa alбай турган kadimgidey bunday kesme taşlar, butun keset. Bары bunday bolup barıp turup kalgan жерди Salman al-Farisi pikir berdi, ortonu kazıp koyabız, beri öte albaydı. Tiyaktan öte albaydı, biyaktan öte albaydı. Egerde jö sekirip kirебиз dese, caminen. Faqama ashabun nabi sallallahu aleyhi ve sellem bi hafr al-Khandaq. Ana Khandaq'ta so neme kılıyor? Ema al jerde okuyalar köp, Peygamber uşunda 4 namazdı kalıp ketken. Katarı menen. Keyin anan qomat azan aytып, anan ошол намаздардын казасын окуган, ошондон анан бизге сабак болгон. Azan aytылынып, qomat aytылынып окулат экен каза намаздар деген өкүм ушул жерден алган. Анан пайгамбарыбыз казып аткан мезгилде бир таш чыгып калган. Эч ким неме пайгамбарыбыз урганда жарылган. Fa ashara alayhim Salman al-Farisi bi hafr al-Khandaq faqama ashabun nabi sallallahu aleyhi bi hafr al-Khandaq. Khandaq kazıp başladı. Ve şarakahum Rasul sallallahu aleyhi fil amali bi yadayhi şerifeteyn. Özünün kolu menен Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şonu kazıp Peygamber çoğu şol Khandaq kazganga katıştı. Oşoğu aytkanбыз. Bul persler soğuşçan el bolgon. Soğuşçan el bolgonduktan pikir var. Soğuşta pikir var. Oşol pikirde, oşol mezgilde Salman al-Farisi ne dedi? Biz murda persler soğuşkanda uşul ыкманы колдонот эле, ушуну кылайлы деп Peygamberimiz жагынан кылган. Азырдагы мына Яһудилер менен Ирандар соğuşkanda şermendesine çıkardı Yahudlarını. Janagı железный куполасы, мен ойлоп турмун да, мен билбейм да. Бак үстүндө мындай бир нерсе бар окшойт, лазер, пазер мындай. Ана ошо келсе, тиги ракеталар тип анан жарылат окшойт десе, астынан атат экен. Кууп барып тиет экен. Анын бир учканы эле паланча миллион экен. Ошентип жөнөтүп туруп аркасынан жөн взрывчаткалар жөнөтүп койду. Жөн эле жаңы жылда биздин жахилдер жардырат го. Ошону жөнөтүп коюп туруп аны атып паланча миллиону кетти. Банкрот Израилчи. Жанагы неме кылганда дагы ракеталардын, военный танкалардын сүрөтүн тартып койду. Спутниктер ошо согуду да акча менен. Демек бул фурстар, перстер ушундай согушчан pikirge bay болот экен. Ошого Salman al-Farisi'nin пайдасы да мына ошол жерде тийген. Ошол капырлар кире алган эмес. Salman al-Farisi боюнча дагы сүйлөсөк болот эле, ошол жерден кыскартайлы. Демек Salman al-Farisi Куфага баргандыгы ачык экен. Абу Дардага кат жазгандагы маалыматта Куфада жашап туруп Шамга кат жазган. Демек пайгамбарыбыздын сахабаларынан, улуу сахабаларынан Salman al-Farisi да Куфада жашаган. Kana aliman deyt, Salman al-Farisi alim bolgon. Demek Kufa eline Peygamberimizin hadisini jetkizgen jana özünün muna okşogon terbiyalуу sabaktar menен Kufa elini terbiyalagan. Demek Peygamberimizin hadisi jetpey kalgan degen sözgö dagı bir жооп boldu. Biz dagı başka sahabalardan da 1500 sahaba var. 1500 sahaba Kufaga bargan bolsa anın bardыгын aytıp жетише албайбыз. Дагы башка биздин кызыктуу дагы маселелерибиз бар. Ханафи мазхабтын эрежеге кантип түшүп баштаган, эреже кантип түзүлүнөт, эмне себептен эрежелердин аркасында кала Аллах, кала Расул пайгамбарыбыз айтты, сахаба айтты деген сөздөрү жок, жөн эле кара сөз менен жазылган көп айта турган сөздөрүбүз бар. Ошого улуу сахабалардан да бир экөөнү окуйбуз, калгандардын аттарын ушундай эле окуп коебуз, ушунча сахаба барган. Демек, ошол акылы бар инсандарга Куфага барган сахабалар ал жакка жөн барган эмес, илим таркаткан деген жыйынтыкка келүүсүнө эмне кылабыз, мажбур кылабыз. Анан мындан кийин анан дагы Ханафи мазхабтын негизделишиндеги дагы бир кызыктуу маселелер бар. Бизде истихсан деген маселе бар, кыяс деген маселе бар, тахриж деген маселе бар, тадвин, кантип мазхаб жазылынган,
кантип мазхаб таркады дүйнөгө, эмне себептен күчтүү мазхаб болду, алар боюнча дагы ар бир сабагыбызда сүйлөп турабыз. Качан элдердин баары ханафи болгонго чейин мен сүйлөй берем. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Суроо болсо суроолорго жооп берели.